Meni je jako žao što moram da pričam na mikrofon zbog vas, ali dobro. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što je meni prvo i pripala štafeta i ja ću vam ispričati svoju priču koja je počela pa sada možda već davne 2009. godine. Ja nisam htjela da čekam 1. septembar da krenem u školu i da vidim koje su sve to sekcije, pa sam onda negde u junu pre upisa otišla na sajt škole koje sam odlučila da upišem i pregledala šta je sve to što se nudi za nas. I istog trenutka odlučila da ću da se uključim u sve. I kako bih saznala šta je to što volim. Naravno, nekako vremenom sam se najviše pronašla u učeničkom parlamentu i uopšte tom srednjoškolskom parlamentarizmu i radu na aktivaciji srednjoškolaca, jer sam i sama bila deo te priče. Verovala sam i htjela sam da se pokrenem, nisam htjela da ležim ceo dan i da gledam u plafon. I tako da sam onda počela iz te neke želje da mi ne prolaze dani uzalud, da se bavim cijelom tom pričom. Kako smo se mi okupljali i shvatali smo da zapravo potrebno je da radimo neke aktivnosti na početku koje će da animiraju što više srednjoškolaca, a to je ono što je njima nekako zanimljivije. Sportski turniri, neke druge radne akcije i slično, da bismo mogli da počnemo da se bavimo nekim ozbiljnim problemima. Ti ozbiljniji problemi u Bečeju su bili ti što Bečej je multikulturalna sredina u kojoj su 50% stanovnici mađarske nacionalnosti, 50% srpske. Tako da je veliki izazov bio povezati te dve nacionalnosti iz razloga što nisu zajedno funkcionisale, ali eto, to smo uspeli da prebrodimo. Formirali smo između ostalog i lokalnu uniju gdje smo razbili onaj jaz da jednostavno srednje stručne škole i gimnazije ne mogu da sarađuju. Također smo uključili i 4. srednju školu koja postoji u Bečeju, a to je škola za srednjoškolce i srednjoškolke koje imaju smetnje u razvoju. Jer je to uvek bio problem i nekako kada pričamo o Bečeju, pričamo da postoje 3 srednje škole, ali to zapravo nije istina i mi smo se zaista borili godinama da to prebrodimo i da se priča da postoje 4 srednje škole, jer je to stvarno i tako. Priča se vremenom širila, mi smo postali sve veći i veći i primjer za to je da smo recimo jedan turnir organizovali 3 godine za redom i prve godine imali 3 ekipe, dok smo poslednji imali 18 i od 5.000 dinara skupljenih prve godine za knjige, poslednje godine smo imali 25.000. Kako smo se dakle širili, razvila se potreba da budemo deo jedne mnogo veće nacionalne priče, to jeste Unija srednjoškolaca Srbije. I tako sam ja umeđu vremenu postala i lokalna koordinatorka, gde sam imala priliku da, pored Bečeja, radim na razvoju drugih gradova iz svoje okoline, kao što su Ada, Kanjiža, Bačka Topola, Temerin, Kikinda i slično. Što je dodatno bilo izazov svakako, jeste da njih između ostalog aktiviramo, jer u to vreme, negde 2009. godine, je priča o parlamentarizmu tek počela. Ono što nekako nas uvek pokretalo i što nam je bio postreh i slično, jeste kada pričamo sa ljudima, eto recimo ta Kikinda. Ja sam pričala sa jednom profesorkom u projektu koji smo mi realizovali, nekih sat i po vremena i onda sam u jednom trenutku rekla ja moram da idem na pismeni, stvarno se izvinjavam, da li možemo kasnije da nastavimo, gde ona rekla čekaj, ti si 3. srednji i sve ovo si mi pričala sat vremena. Prosto nije mogla da veruje da mi to zaista možemo. I tako da je žena tada bila neko koja je pokrenula cijelu priču u Kikindi te godine i za mene mnogo to značila zaista. Nekako nakon svega toga, ja sam postala članica upravnog odbora i nekako priča cijela je dobila neki novi nivo. Sa tog nekog regionalnog vojvođanskog nivoa prešla sve na nacionalni nivo i tada sam trebala da brinem sa svim ostalim članovima i članicama upravnog odbora o 150 učeničkih parlamenta koji su članovi i članice Unije srednjoškolaca Srbije. I kada sam u jednom trenutku mislila da kad se završio mandat u upravnom odboru je vreme da odem, nekako se dogodilo to da sam ipak ostala u nekom drugom svojstvu, to jest u svojstvu generalne sekretarke. I u pogledu na taj neki početni period iz 2009. godine, mogu da kažem da je promena ta što danas imam mnogo veće odgovornosti i mnogo veće stvari u kojima moram da vodim računa. Nekada sam mogla da budem vođena intuicijom, ali sada više ne smem i da dozvolim to sebi iz razloga što je zaista velika obaveza brinuti o 100 srednjoškolaca koji dođu na jedan nacionalni sastanak, na primjer, i slično. I za kraj sam htjela samo da kažem da je bitno da ne morate da budete deo UNSS priče, deo neke srednjoškolske, možete se bavite aktivizmom u smislu budete
sportista ili nešto drugo. Ne mora ni karate i ronjenje, može nešto sasvim drugo.